Attis isa wajji haasawtee jirta. Itti himtee jirta. Kana dhiisii jettee himtee jirta. Kana naa himi nama hedduu jira as keessa rikoordis ni godhani maaliif akan jechuun nagaa keessa wara keessa hoteelini eeyyee obboleessa kooti kana nama tokkotti kanaan dura nagaanis arrabaanis waa hundaanuu akka nama tokkotti dhaqee mana isaa kabajaan deemee akkas godhe wale karaa kanaan deemadhu deemii amantii keerraa baradhu amantii keenyan xiqqeessin jedhee gorseen jira kana booddeen wanna laalatu jiru akka keessaa qabdee jechuudha. Gorseera kanaan dura kanuma tokkotti gorsitee xaaraan namaan ta'aa si'aanii gorseeraadha deebiin kun kanuma. أبو محمد أبو محمد السلام عليكم آسيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ያለው ቦታ ኮኔክሽን በጣም ችግር ነው፣ ግን ማዳመጥ ነው እንጂ መናገር አይቻልም። አይሰማም ድምጼ ኡስታዝ እኔ ይላሉ አቡ መሐመድ ይችላሉ አቡ መሐመድ ያለው ተመች ይቆራረጣል። ያ አላህ እሺ ዋንስተን ይቆራረጣል። ይሻላልታለሁ ሙባረክ የምታውቃቸው ሰዎች መግባት የሚፈልጉ አሉ መሰለኝ። ሞዴሬተር ልስጣ ምናች አሲያ موت لاني شايسا. السلام عليكم. موت لانيش. اوكي ميوت لك مبارك ሰዎች መናገር ፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ይሄ እኔ ከራሴ ላይ አወርዳለሁ። እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ላኢላሃ ኢላላህ ያላችሁ ይሄ ነገር ሳምንት አልፎታል። ይሄ ነገር 15 ቀን አልፎታል። ይሄ ልጅ ላይቭ ላይ ገብቶ በየቀኑ ቁርአን ይዞ እንደዚህ ቁርአንን ነው የሚሳደበው። በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ነው ድንበር ያለፈው። ሁላችሁም እንድታውቁት ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሬዲ ጥያቄ ጠይቀናል። ብዙ ሰዎች መክረውታል ተብሏል። ምክሩንም አልሰማም ብሏል። በሌላ እምነት ላይ ድንበር ባለፈ ጊዜ ኢሚዲየትሊ ወጥቶ ይቅርታ ጠይቋል። ይሄንን ኦሬዲ ለሁለት ሰዎች አስተላልፍ ያለሁኝ። ከእንደገና ደግሞ በቱርከኛ ቪዲዮ ይሰራል። ልብ ብላችሁ ስሙ። አንድ ሰው ቪዲዮን ተጭኖ ገብቶ እየተናገረ እየተሳደበ ጤነኛ አይደለም ብትሉኝ እኔ ጊፍት እየተሰጠው እስልምና ላይ ቁርአን ላይ እየተሳደበ ይሄ ረትሌ ሼሪ ጎዳቲ አከለ አረቢፋን ረቶ ጀተሞ አረቦኒ ባየን ቱርኪኒ ጅራቱ አከ አማ ረቶ ጀተሙቲ አረቦታትሌ ወራ ካናን ድረስ ነው ወጀን ወጀታኒት ሼሪ አከ ጎዳሜ አከ አረቢፋንሌ ረቲ ዱበተሙ እንግሊፋንሌ ሶማሌን ኩንሌ ባየን ነሞን ጀጀቦን hinjirani namoonni keenya ammoo namni amma ni 2,300 galutti sheer godha. Namni garaan keessan isin dhukkubsate araboota irratti illee sheer godha. Wanta baay'eedha wal arguu waliisisuu waliin qabsiisuu danda'u waan ta'eef araboota irratti sheer godha. Afaan arabiffaatiin isa dubbatamu amma isa kana irratti jechuudha. Akka dandeessu dhiifamaa wajjinii. Okay, aakaawuntii isaa aakaawuntuun እየጠየቃችሁ ነው ያላችሁት። አካውንቱን ልንገራችሁ። ጆሊን ከኛ ሁሉ ከሰኑ ቪዲዮ ሰተኮ ሰካ እንትን እንጀነ ደፋት ቡቡፈዳት ካቱ ሼሪ አሲያዳፍ ከሳን ኤርጋፊ ሼሪ ጎዳፊ አሲያፊ ዛራ ፍላኩ መከነ ዛራ እዚ ስርናታ ዛራ አው ቪዲዮ ያነሱ ሰዎች ላኩልኝ። እሺ ሰዎች እየጠየቁኝ ስለሆነ ቪዲዮ ላይቭ ሪኮርዲንግስ ባየ ጅራ ላይቭ ሪኮርዲንግ ባየ ጅራ ከነን ሶሊት ቀበመ ወረኒ ሙስሊም አቲስ ናየርጊ ኦኬ ላይቭ ሳን አቲስ ናየርጊ ቆይ ከስር ልጻፍላችሁ አካውንቱን ያው ላይቭ ላይ ነው ያለው አሁን ገስቲና ማረጅራ ገስቲና ቢራጅራ የወጡ እስልምናን እየተሳደበ ቁርአን እየተሳደበ አብረው ገብተው ይወያያሉ። ያወጡታል እንግዲህ ከዛ ከሚገባበት
ምን እንዳሉ ድንገርሽ ሙቤን የነካ አይናችን ነካ እኮ ነው ያሉት። አወሊን የነካ አወሊን እንግዲህ ሌጋ ይመጣሉ። አይናቸውን ነካ አይደል? የሚሳደብን ነው አይደል? አይናችን ነካ የሚሉት የሚሳደብን አያውቁም እነሱ። አይናችን ነካ። ይሄው ከስራው ምልቅላችሁ እሱ ነው ያዙት። ይሄ አካውንት ከስራ የለቀኩት እሱ ነው። እንደዚህ ነው ቁጭ ብለው ተሰብስበው እስልምና ሲሰደብ እሱን የነካኛ ነካ ጊፍት አንበሳ ያወርዱ Lakki gabbu dubbi sinjenna mali gabbute dubbi salva arraba disi anis ba yesi arrab sawante disi arraba dikoni nu goni wante jecho silazzi nani so bujirta ni kiji bujirta Abba Muhammad silazzi wallahi kiji bujirta akamale kiji bide Abba Muhammad Qur'an ke sanjuru hati Muhammad Qur'an safu de irgati ko Allah Muhammadika kayet koy anat sifi ko da ko yoro tak ስለዚህ ቁርአን ከስ አበደን አርገይቱ እንደንደተን ወርጀለ ከነ ጅርታን ስሪት ቀበዳ አባ ሙሐመድን ቤኩ ቁርአኒ ወናንኪ ያ ስሪት ሲልሙ ለካ ያ ጀማ የሮ ተካ አካ ኪጅብዴ ሳና ሞ ኡመተ ገርሲሱ ዳፍ ቤክቴ ኢጆሌ ትጥቆ ኡፉማ ከሰኒ ዋን ቤክተኒ ኡፊት ኢጆሌ ትጥቆ ለና ማፍተኒ ጉዳቴ አርአዝ ማፍተኒ ወላሂ እንክ ጅብዳን ኪጅብዶ ዳ ሱብሃንአላህ ሜሲ ትላላ ያ ጀማ ኒጀዴ ሰራ ደገፈ ሼክ ይባለገ አረበዲስ amma dhaggeeffadhu meessirritti akka tikijibde sitti garsiisa akka tikijibde sitti garsiisa arraba diisi akka tikijibde sitti garsiisa abdoo dhaggeeffadhu sirritti dhaggeeffadhu kun faqaala in haza illa sihru yusari ni jedhe qur'aanni kun falfala nama biraa irraa waraabame jedhe namtichi kun erga sani oo namichi silazzi qur'aanni jecha namicha sanit mubarak mana kabachiisi mubarak xiqqoosidha mana kabachiise isin kabajee tanii callisee dhaggeeffataa jira yoo seera wal dhaggeeffachuu hin danda'amu ta'e kun rakkisaadha ragaa taada arrabsuu dhiisdhookika ustaazii jetteeti waan yoo kanu arrabsu taate mana kan kee keessatti baalagee walitti qabdee sirrii dhufaani mubarak zim jedhi ati balaachoo jal akkas achiboota maal jedhame waan namtichi kun irraa mudhe dubbiseenna waan hindi deessadii fi isinii mul'isanii dubbisuudhaaf kun jecha nama malee hin taanee jedhe asitti dhaabbatam kun jecha namaa malee hin taanee jedhe namtichi kun jennaan rabbiin maal jedhe itti dhaadate bakki inni duduutu salfatiisa kana saqar isa seensuuf hin jiraa jedhe rabbiin namticha kana jedhe kana dhukkee irraa kaasuuf hin jiraa jedhe kakka kan keetii kan argite kakka kan keetii kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dhaadate ibidda jahannam keessa gallichisiisaa jedhe kama kan keetii gara sii galte kanaaf hin kijibdee siin jedhe irratti hin qabini mubaarak hin kijibdee wanna siin jedhe bisa kana qur'aana keessatti rabbiin namticha kana jedhe kana ani ibidda jahannam keessa seensuuf hin jiraa jedhe dubbata isa kana irraa kutteetiin duuba jalqaba dubbisee biraa teessa ayyeem rabbiitu jedhe hin jedhu adubbifatanu obsaan eeggadhu kan obsaan eeggadha garuu rabbiitu jedhe jedhaa jiru dhukkee irraa kaasa jedhee ka jedhaa jiru awwaltu jedhe malee qur'aan hin jenne maasalaqa kun fi maal jedha kun maal jedhi maasalaqa kun jedhu gurba qur'aan hin beeku bar gurbaan kun maasalaqa kun jedhu bara sitti maaliif guutuu isaa walii dubbisa silaade abdoo ifama wajjin abdoonis erga dubbisi jedhame ittaman tataanaan jecha qabattee ragaa qabattee yaadde sana qoya polis abdi daragagge qoy ati daa'imaa qoy daragagge ati daa'imaa qoy dargaggeessaa gara ga'ula argusoo argitu ati daa'imaa qoy jettaasa hayyee dubbisaati akka hundattuu iyyuu ስለዚህ አባ ሙሐመድ ጅሩ ቆፋ አመጀለ ነው ሙር ዱቢሲ ኡፊ kan keeti abdo dubbisi ufii kan keeti baniiti dubbis bakka jette kan Abba Muhammad Qur'aana keessa ni jiramo hin jiru tan amma jala no muriitiin nutti nama kuma afursi dhoggeessa dhaggeeffataa jiru Qur'aana keessa Abba Muhammad Qur'aanni abjuudha qabanna dhaggeeffatu falfala nama rawara babe jette gafi dubbis Abba Muhammad Qur'aana keessa haati Muhammadis Qur'aana keessa ni jirti moo jirtu mata dureen qabannee gara mana kana keessa namticha kana dubbisee dhiiti mee itti haasebe afaan inni beekuun dubbisee isitu fide dubbisi yadin qur'aan bakkuma sana dubbisu ate diidame ka awwale musamma beeka mubarak musamma beeka abba muhammad barbaasi abdo isa guddisani ya jamaa ay sheeki isin deebisani dubbisu bakkasan kanaafu amman kon jechu jirru abban muhammad qur'aana keessa ejiramo dubbisi sa usli sagar ka jiru san dubbisi innamsi abdo innamsi mubarak namsi mubarak namsi abdo Abba Muhammad Qur'aana keessa jiru nama abbaan isaan beekamne gurba rabbii ka keeti jedhu mubarak nafsin mubarak absin mubarak bani olbani
Ol bani mubaalaa siin jedhe bakka san. Muuseen abbaa qaba.